Treća Srbija nastavlja sa praksom afirmisanja najboljih pojedinaca u Novom Sadu. Kao i što smo u prethodnom periodu podržali brojne društveno korisne poduhvate i uspešne pojedince iz oblasti sporta, muzike i umetnosti, i sada nam je izuzetno zadovoljstvo što možemo da podržimo malu Nikolinu. Nikolina je jedna zaista izuzetna devojčica koja svojim primjerom pokazuje kako se ličnim trudom može doći do uspeha u životu. Ona je učenica 3. razreda osnovne škole Petefi Fišandor, ima odličan uspeh, a od svoje 3. godine član je profesional dance studija i uporedo sa tim pohađa i klasičnu baletsku školu. I to nije sve, treba takođe još dodati da ona živi u Sremskim Karlovcima, kada stoga nije nimalo jednostavno putovati svaki dan, nekad i 2 puta dnevno, kako radi pohađanja školske nastave, tako i radi časova, odnosno proba plesa. Ali ona svojom velikom ljubavlju i energijom uspeva da prevaziđe sve prepreke. Do sada Nikolina nije imala mogućnosti da nastupa na takmičenjima u inostranstvu i kao najbolja u svojoj grupi mi u svakom smislu želimo da joj pružimo podršku. I zbog toga zaista osjećamo izuzetno zadovoljstvo i želimo joj puno uspeha na takmičenju u Klagenfurtu u Austriji i puno uspeha u životu.